bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Andobani lona owangitshela ukuthi nguntanga yena nibancane bafana ngimdala kunani sanibonani bafethu elami igama ngiveza ngomthuthuko ngwakhumalo bathi ilasibona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungabusakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu abantu namanje basamangela lapha ngomcimbi ewenye inkosi zikaMaskandi lapha okumthandeni umfoka amanqale iGcokama eLisha lapha ngendlela obusezingeni ngayo kanye obuseqopheleni eliphezulu lapha kuzokhumbula ukuthi kwaba nokukhuluma lapha nokuvela kwabanye abahleli bemcimbi ehoxisa amanye amaciko lapha ukuthi angabi ingxenye lomcimbi ngenxa yokuvimba abantu ukuthi bangeze lapha abantu abaningi abazinkumbi zabalandela lapha bothamela okanye bayoba ingxenye yalomcimbi lona bafethu ngendlela abantu kade bebaningi ngayo kula mcimbi lona eyangifuna ukungasho bafethu kubalulekile ukuthi nezinto ezinhle sizikhulume lapha mangabe zenzeka mina ngasho nje ukuthi umthandeni lapha uqophile uMlando lapha kwazise bekade bafungile abantu ukuthi akukho kuzokwenzeka lapha nomthandeni nje ukhuluma amagama amnandi lapha kwispeech ake afika wasithula lapha ekubalandeli ekade bathamela umcimbi asho ukuthi ababasupport akanye babaseke amanye abaculi lapha mangabe kukhona izinto ezinhle abazenzayo kanjalo futhi enomcimbi ohlelo lapha ugeng ufaka ingcobo abahambe bayoba ingxenye yabo abalandeli lapha noma mhlambe eGcokama eLisha ngingazikuba ingxenye yayo kodwa abalandeli abamusa ukuhlukana phakathi abahambe baseke into eyodwa ngoba somaskandi siyinto eyodwa singamabhinqa wena mhlambe engakuthini kwakho kuphawula ngalomcimbi lona ngendlela abantu ebekade begcole ngayo lapha bolalela lapha umcimbi weGcokama eLisha lapha bafethu into enhle kakhulu yena yenziwe iGcokama eLisha siyafesa futhi nangelinye ilanga engathi singaphinde sikubone kwenzeka abantu bakithi nje beloku bayiseke njalo into enhle lapha ngoba iqiniso ngeke uzolibalekela into mangabe inhle abantu bayeseka futhi bayithanda into enhle ngaze ukuthi lona udaba leyo video namhlanje siphinde futhi sihlangane kuvideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha kahle nibe nosuku mnandi ngithanda kakhulu.